Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka rural new trap 8 COVID-19 kablami perthai hakum kene kapor ban yarap igilong yeng ki bedong dau khaw hakasitar uyayong arajar arpho kene kenhon kalahiar segisnong nong kendong bapher ki badan hakeleng ke new trap nak bentaban sam jingrap dau khaw shakilong yeng ki bedok ki bomdan ni ration card hendrei ki bahab bantiet yu khaw hakador ke barem nalor bakim yu alat banek tre likta bat lek belas ngi nakada ko jing pakhang snong ba arpuis ngi jong sarkar ha barok ko gri India kumsi benta ban yadai ka jing em jong ki patba na ka jing sapriang jong khanyang jing pang coronavirus ha ka jing ekran ba ka Batisi TV u president jong ka rural new trap 8 COVID-19 uba Alan West Karkongor ulai thu ba kane ka konhon kala dep sam yu khaw ha kini kindiat sngi bala dep ha ki babun ki snong ki ba ha opo ka East Khasirs district bat shen kane ka konhon kan select ban sam ru yu khaw sha ki snong nong kendong jong ka rilom chentia Hadir bagi yang disini bahwa kita kembang di dulu. Kita iba trade rekam video berkenaan dengan juga rural tourism. Tinggal yo komplain bagi itu dan kita pergi yo sudah membang. Ini kok pendek bagi sosial antar tinggi. Lambat kita dulu dengan jinja. Tinggal dan kita perlu kita dan juga jing temuban yarap iti beri sepuluh tahun mendong kibana hikam per pula dan kemudian monsobha yarap iti beri nilai senai oleh kulhur mengikutkan rural new trap 8 civil active kakambam dengan kulhur jadi ban dek jing yarap jadi dijaka kibana diberi hindu yang jing di akan direkam Simaya kumar ni lah yang selok bagi orang basno, mana kalau kini kita di pastor, kita kini bagi orang yang kunjung di sang balang, kita itu bijaka, awal kita yarap ini dalam identify kita longye, kita nilai orang kahum ni, kalau kita ini mak yarap sibun, riban identify kita sebagai critical, kabamud. Ya kilongyen ki balong shabar jong kan PDS system yang sarkar ani shabar jong kan balong jingerap ke maka sarkar itu nefti ti hak jingwat ni nila bigilon kilongyen kila ande kilongyen bilang suit mai bilang susna kilongyen sel kita ki kun swet kita ki temen ki bangban nang tek nang smarshu ti dak jingat rilang mak kini ki tenhur dengan akan identify akan ngerti over them Pembasis pak lai pulai kili kilongyen kiwahap apo kibadan apo imikan kat arsenal nang ta kan ikan terna bat kan ilti kumba na soarin bat moklang terter hadu nanti polat musian ti kini kidan pembasis pak lai pulai kili kilongyen hak banglang yolat bansam kumba sahjar kilo hau tak biasa ma arsan kilo we kilongyen di sakawai di bangla ale kalau ba nila persiang ban penyo syu kat ban ningot kini kinong yarap monsobha namar ba pitip hi ba yu ni khau yak thir atau sing thir atau dolai shot kas kilo di nila ba hadir bagi bu yang tidak apil bun dibeli ba sutu yang dibeli dibeli ko long bos nak long buana gigi no tulis musim dan menersi lah plat apa internet dengan dia crowdfunding ke di website kalau kini diberi badan bos itu yang di kendang kila akan dunia nimbu ada kila nasi sepak nasi sanpo kila nasi palak yang taruh tinggal iba dengan chat yang tanpa telefon tanpa lagi tan Ibri lah nak senyang, nak masih nak teka. Tiga ni kalau mesti nyerak tu kerap, nanti ada ni kamu bermilik.
Mar ni ke ka kun jumi ni long ka jingking. Hapdeng jo ni diberi di sian ni ka jinge. Hapdeng di diberi ba don ka mon bakul. Panyarau ban no sinyang sa kun ni long yen. Ting sulong hapdeng sulong ta long yarau joki. Te sultanat ban I ka jing ka response jo diberi kilang ki ba ai bai jingla don ki ba ai sanspa don ai sispa don ba ai saja in kenyataan don siamba ino no ijingira hai no du kom lo baret ni bahe tin ma bo bor wa ni de ijingira barat ba an ti di tan long ti mentang simeng ni alis bat ma ni yo na tin ko wa jetia bukan tu begin islam ko amoren po tan sokha mentang don islam di long yin ko islam pedeng darang ya kebanila tha itiba siapa begin pa yang alis ni ki pa yang ban verify yang batu nama islam tu islam begin jiat ya kita long yin ko jinjar tam te masyarakat seni hikmit itiba ka kunbon jadi kan ni harus kita kita wajar dia menjawab ai ini kita jadi long yin